Assalamu alaikum туғандар. Азыр биз жанагы интернеттен көрүп калабыз го кээде. Кабель аркы менен, же болбосо лимон менен, же картошка менен, батарейка менен, телефонный батарейкаларды зарядтаганда телефонду. Азыр эми биз эң жөнөкөй нерсени кыргыздар ойлоп таптыр. Телефон, керектүү нерселер, бычак, анан пияз. Азыр карап туруңуздар. Пиязды кесебиз мынтип. Болду. Бычакты алып коебуз. Телефонубуз ачабыз. Açtık, maki. Piyazımızı koyduk, çilet koşup, maki. Çaptık, kayra. Karayız, maki. Gördünüzdür mü? Zaryat aldı. Karangızlar, telefon. Hiç nerse yok, hiç kanday kabel eşteki yok. Telefon, piyaz menen zaryat taganda kırgızlar oylop taptır. Çoğun rahmat.